Mwaramutse neza abakunzi ba Ruco TV, mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize n'isi ya rurema dutuyemo, abari muri Afurika, abari Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania. Mwese mwumva ururimi tuvuga, turabaramukije tubifuriza kugira igitondo cyiza cyangwa umugoroba mwiza bitewe n'umugabane mubarizwamo. Hanyuma tunabiyegereza mu makuru yacu y'uyu munsi yo ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026, aho tugiye kuba tubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira uko imurenge hifashe kugeza aya masaha, hanyuma turaza kumanuka mu Bibogobogo, turakubita ku Ndondo, Ibaraka ndetse na Uvira hariya ku mirongo y'urugamba, tubabwire uko byifashe. Amakuru n'ayandi tugiye kuba tuyarambura rwose, ntimukureho urushinge kugira ngo amakuru yacu aze kubageraho uko yakabaye. Tunasaba mwebwe mudukurikiye bwa mbere cyangwa mwebwe musanzwe mudukurikira mutarakanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi mukoresha, mwihutire kubikora kugira ngo amakuru yacu azajya bageraho ku gihe kandi mu buryo bwiza bunogeye. Tunashimira cyane abantu bakomeje kudukurikirana rwose umunsi ku wundi ndetse no gutanga ibitekerezo n'ibindi. Muri abantu b'ingenzi turabazirikana kandi mukomerezeho, ikindi munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho umunsi ku wundi. Reka amakuru yacu tuyahere hariya mu Minembwe muri Haut Plateau, iwabo w'Abanyamurenge, hatuye Abanyamurenge n'Abashi n'Abafurero ndetse n'abandi benshi bahatuye ubu nyine muri iyi minsi, ariko kera kose cyari igihugu cy'Abanyamurenge. ubu nyine niho hagiye hatura abandi bantu benshi. Uyu munsi mu Minembwe ni ku itariki 6, uyu munsi na gatanu, umunsi wa gatanu, aho baja kurema isoko ya gatanu, isoko imwe rukumbi iba hariya mu Minembwe. Umunsi icumuro gishize, umunsi nk'uyu wa gatanu, ntibaremye isoko neza kubera ibitero byari bibasumbirije, byaba ari bya drone ndetse n'ibitero byo hasi. Akaba ari nabwo drone yarashe amazu hariya mu Minembwe hariya rwagati iruhande rwa teritware, yarashe inzu y'umugabo w'Umunyamurenge hariya irayisenyagura ndetse ikomeretsamo abantu benshi cyane. Rero uyu munsi ni umunsi wa gatanu bagiye kurema isoko batuje, badafite ikibazo habe na kimwe. Bya bibazo by'indege ndetse n'intambara zari zibugarije kugeza aya masaha byabaye nk'ibishirwa ku ruhande. Bafite ikibazo cya netiwaka nicyo basigaranye, ariko ibindi byari ko bigenda bija nko ku ruhande kuko Imana yabibayemo ibihagararamo neza, ndetse natwirwaneho n'intare za Sarambwe barabikimura. Rero kugeza uyu munsi hariya mu Minembwe umutekano umeze neza. Turabona amakuru ya mu gitondo bitewe nyine na netiwaka, ariko umutekano waho umeze neza rwose. Imbago zose za Minembwe zirarinzwe, za Rugezi, zariya za Mukoko, za Nyaruhinga, za Nyiramabuguma, za Bicumbi, aho hantu hose hararinzwe hameze neza. Iriya akise yose nubwo umwanzi atari kure, ariko amarembo yose ahagazemo abagabo, kandi abagabo badashobora guhunga umwanzi ngo yinjirane abaturage. Akise ya Rurenge bameze neza, akise ya Rurenge imeze neza. Gusa ahantu barangiza umwanzi ni hariya za Kijomba aho hasi, kuko Kijomba umanutse ku Irumba, murabizi ko baheruka no kugaba ibitero hariya ku Irumba. Ari umwanzi uri hariya za Kijombo, umanutse aho ngaho ugeze mu muhana wo ku Irumba, aho ngaho uhita urenzeho gato umanuka mu kuboko kw'iburyo, ukamanuka imisozi iri aho ngaho za Kugiha hina hehe, ukamanuka wika aho za Kijombo, niho hari umwanzi. Ariko murumva ko ni kure n'imbago za Minembwe, kandi abasore b'Abanyamurenge barahari kuko baramurangiza, ntaco yakora ntiyakwishaganya. Rero iriya shene yose ukarenga mu Gahwera, iriya mu Mpugamo, hose hameze neza kandi haratekanye, haranarinzwe. Rero muri Minembwe umutekano wa Minembwe muri rusange umeze neza, nta kibazo na kimwe rwose. Isoko igiye kurema neza mu mutuzo ndetse n'umutekano, za ndege zitakihari, zitakirimo zirasa abantu, zitakirimo
zibatera ubwoba umunsi ku wundi, kuko murabizi ko umuti wazo wabashije kuboneka kandi mwiza rwose. Hanyuma hariya kuri point zero hakomeje kubera imirwano ikomeye ihanganishije ingabo z'Abarundi, ingabo za FARDC, ingabo za Tanzania, abacanshuro Wazalendo, FDLR ndetse na Gumino, aho bagavye ibitero ku ngabo z'Amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Hariya hari amazi icumwe cyose barwana umunsi ku wundi, ariko kugeza aya masaha urugamba rurasa rurimo kwegerana. Umwanzi yarahakubitikiye bikomeye, yahuye n'uruva gusenya, yaratakaje kandi yarababaye cyane, akaba ari nayo mpamvu yacitse intege mu buryo bwose bufatika, kubera ko yahuye n'intambara ikomeye hariya. Kindi reka bone kuko yari aje guteza umutekano muke ndetse no kwica abaturage. Kubona ngo Umutanzania avuye Kigoma, avuye he ngo aje kurwana kuri point zero, Murundi avuye iwabo iyo za Ngozi na za hehe ngo aje kurwana hariya kuri zero, uba waharaye rwose. Ugomba kubona isomo. Kugeza aya masaha bahasize abantu benshi cyane, baba ari matekwa ndetse n'imirambo. Basiza abantu benshi cyane ndetse barimo n'umugabo w'umajoro bafashe ari muzima, ari inkomeri, ari aho ngaho ko baramwitaho. Nibarangiza bazaza kumusubiza benewe, kuko AFC tago yica rwose. Igufashe uri muzima irakurera, irakurekura. Nuko bimeze. Mureba aho baje gufata majoro, umve nawe ibintu hasigaye ibintu bikomeye. Habaye urugamba rukomeye rwose, rukomeye, ariko Imana yaje kubagabiza ingabo z'Amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Murabizi ko bari bazanye ibitwaro, bazanye ibiki, abasirikare bafite umubare mwinshi cyane, benshi, ariko bahuye n'abana bayirwanaho ndetse n'intare, bariko baza kubasubiza inyuma mu buryo bufatika. Ubu nyine barahahamutse, baramanutse abambere ko barika za Baraka, iyo za Baraka rwose. Mwabonye inkomeri ziri mu bitaro za Fizi na za Baraka, tako byari byoroshe. Urugamba rwari rukomeye, ariko niko nyine biza bigenda, kuko bari baje kwisheta, bari baje kwishora, bari baje bafite umugambi mubisha, bari bafite umugambi mubi wo kwicana, wo kwica abaturage bazinzira akarengane. Ngo bari baje gufata Minembwe bayikuremo benewo, babajane hehe. Ibyo ni ibibazo byatumye bagenda bapfa ku rugamba. Ni imigambi mibi bari bitwikiriye, bari bitwaje, niyo bazize, kuko abanyamurenge bari hariya ni abantu bari iwabo, badafite ikibazo n'umuntu uwo ari we wese w'umukongomani. Nta kibazo na kimwe bafite n'umuntu wese w'umukongomani. Akaba ariyo mpamvu Imana yagiye ibakorera ibyo bintu byose. Muco hagati bameze neza rwose. Muco hagati ni amahoro masa, ni amahoro rwose. Abantu bari hariya b'abungeri ndetse n'abapfurero bari hariya bamerewe neza, baragenda bakarenga za Gipupu bakagera za Turambo, bararagiye, bameze neza. Nta kibazo na kimwe bafite. Indondo ya Bijombo imeze neza rwose, nayo iratekanye. Ukagenda ukagera kukika ku Kirungwa, niho imbago z'Amadubu ndetse n'intare za Sarambwe zigarukira. Hanyuma ukagenda ukika kandi iyo za Kaziba, naho hameze neza rwose. Hariho abagabo baharinze, abaturage bariyo bameze neza rwose, bararyama bagasinzira, bagahinga bagahinguka. Umutekano ni wose bawukesha Amadubu ndetse n'intare za Sarambwe bari hariya mu bice bya Rurambo. Mu Bibogobogo bameze neza rwose, baratekanye, nubwo bafite ikibazo cya ziriya ngabo zose ziri hariya za Barundi ndetse na FARDC ndetse na Wazalendo. Ariko mwumvishe ko hari agatendo bahuye nako ejo. Ubwo rero abantu bakomeje kugira ubwoba rwose, nta n'umuntu cyaho utarabuka ko baragira ngo bagende bakagaruka, kubera ko gutinya izo nkuba zirimo kugenda zibakubita ahantu henshi hatandukanye. Akaba ariyo mpamvu nabo bagize alerte rwose. Tituramenya umuhano uwo ari wo byabereyemo, ariko byarabaye. Rero abasirikare bari hariya bose batangiye kujuguma, batangiye kugira ubwoba, bafite ubwoba bwinshi budasanzwe kubera
gutinya kutwo dutendo turimo kugenda tubakorekeraho. Rero ariko abaturage bari bakiri aho, nta muturage barahutaza, nta muturage baragirira nabi, ariko baragoswe mu buryo nyine tumaze kubabwira. Dutibutse hariya mu mujyi wa Fizi, ni ikibazo cy'inkomeri gihari, aba munigano w'inkomeri, inkomeri nyinshi cyane, izaba ari iz'abarundi, iz'abatanzania, iz'abazalendo, iza FARDC, izo nkomeri zose ziri mu dutaro hariya za Fizi, ndago zimerewe neza, n'uburyo bwo kuvurwa buragoye kuko hakomeretse benshi cyane kandi bakomakomeye. Aho ngaho mu mujyi wa Baraka naho nyuma yaho indege ikubise hariya za Bibogobogo, indi igakubita abantu hariya mu bwato abasirikari ba Tanzania ndetse n'abarundi bari bavuye iyo za Kigoma barimo kuza guhungabanya umutekano mu Minembwe, barohamye muri Tanganyika. Abantu barenga 340 ingahe bose basigaye muri ayo mazi, hagiye harokoka bake cyane, ariko abandi benshi barapfuye barashira. Ejo naho ari ubundi bwato bwari kubwogoroka aho ngaho Ibaraka, aho ngaho ubwato bwari buri mu intwaro zijya zikomakomeye za BM, nabwo bwari bugiye kwambuka gutya, inkuba ibukubitira aho ngaho ku nkombe, naho bwahiriye n'izo ntwaro zose. Rero nuko byifashe kugeza aya masaha, rwose ntago byoroheye uruhande rwa leta ya Kinshasa. Aba mu mujyi wa Baraka kandi haravugwa ingabo nyinshi cyane, ingabo zagiye ziva kuviyo za Lubumbashi, za hehe iyo ngiyo zikaza zikanyura Kalemi, n'izindi zivuye za Tanzania ko zirambuka nyinshi cyane Ibaraka, zija umuhanda wose zija ibuvira gutanga ramforo. Rero izo ngabo nyinshi cyane ko ziraviyo za Kalemi, ariko Kalemi ni inzira gusa zicamo, ziba zigiye ziva mu yandi ma province menshi cyane, zikanyura zigahurizwa Kalemi, zigahabwa briefing, zarangiza zikambuka mu mato ziza gutera ibuvira. Rero nuko bimeze, izo ngabo nazo ko zihaza ku bwinshi cyane ziza Uvira ndetse zambukiye Ibaraka. Mu mujyi wa Uvira naho hakomeje kuba ubwoba cyane, bitewe n'urugamba ruri hariya za Kabunambo, urugamba rwahagurukije ibihugu byinshi cyane, harimo ibihugu za Tanzania, Uburundi ndetse n'abandi bashanshuro, n'ingabo za FARDC, ingabo za n'ingabo nyinshi cyane ziri hariya mu mujyi wa Uvira, zaje kugira ngo zirebe ko zarasa amadubu n'intare za Sarambwe, dore ko bavugaga ko bagomba kuyirukana, ngo bakagenda bakayageza za Kamanyura, bakabambutsa bakabatwara bakabageza neza muri Sabyinyo. Rero izo ngabo zose zahurijwe aho Uvira ku rwego kugira ngo, cyangwa umugambi wo kugira ngo barwanye amadubu ndetse n'intare za Sarambwe ngo basubize za Sabyinyo, ariko ntibyabakundiye. Bagabye ibitero aho ngaho za Runingu, ariko ntibzaboroheye rwose. Bahuye n'umuriro, bahura n'uruva gusenya, bahura n'ibibazo hariya, ndetse abenshi bafatwa ari bazima. Ni ukuvuga ko barateye bahura n'abahungu bazi kurasa, b'abarashi, barabarasa kweri, ngo bari kubaraswa n'umuhungu umwe gusa, umwe wenyine niwe wari kubarasa. Babonye bakomerejwe cyangwa basumbirijwe, ndavuga ingabo za leta ya Kinshasa, barirukanka barahunga. Abashanshuro bari kumwe, ibo binjira mu myobo bari barimo, abariyo bahungiramo. Abashanshuro bagira ku 8 babasanzemo, barababwira ngo muve muri iyo myobo cyangwa tuyibatwikiremo. Bahisemo kuyizamukamo, baraza bishikiriza ingabo z'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Ndetse biravuga ko harimo n'umuntu mukuru cyane wungirije, mbese niwe wungirije bari abashanshuro bose barimo kurwana muri biriya bice. Ni umuntu ukomeye, murabumva ko umuntu ukomeye. Abo bose bari mu maboko y'intare ndetse n'amadubu. Murumva ko aho urugamba rugeze cyangwa uko rumeze. Ibyo babikoze mbere yaho bakubye connection yose kugira ngo baze kubatera badafite umuriro cyangwa badafite network, babe babangamira. Ariko basanze intare za Sarambwe ndetse n'amadubu bafite ubundi buryo bwabo bakoresha, bafite indi minara yabo bakoresha bashinze, kuko n'abantu biteguye urugamba. Kandi urabona nyine ukabona n'abakombozi bujuje ibyangombwa,
bagendana ibintu byose, ekipema zabo zose, ikintu cyose nkenerwa baba bagifite aho hafi, kuko iminara barayikupse ibo bashinga iyabo, bakoresha iyabo, communication ibi yabo. Barangije babatera bazi ko nta makuru bazi, basanga ibintu byose, map yose barayifite, bituma ingabo za Gisegeti ziyahurira n'uruva gusenya, barazikubita cyane, barazibabaza, bituma n'abo bantu bose bafatwa, kuko bavuze ko ari reprise strategique. Bamwe barasubiye bahita bahunga, ndetse baruhukira ndango za Uvira, babazungu basubira muri ya myobo yabo, barangije bayibasangamo, barafatwa bose uko bangana. Ubu nyine bari mu nzira ijanwa, babajanwa i Goma kugira ngo baje gusambishwa cyangwa barebe ukundi kuntu bagenzwa, ariko kubica ndibirimo. AFC ndiza yica rwose, iyo irabafata gusa ikereka amahanga ko hari abantu bahawe amafaranga kugira ngo baje kwica abaturage b'inzira karengane, kandi mu mategeko y'isi ntago byemewe ko nta n'igihugu na kimwe cyemerewe gukoresha abacancuro nk'abo ngabo. Niba ukeneye intambara, urwanisha abasirikari bawe cyangwa ukiyambaza igihugu runaka kagufasha, ariko kuvuga ngo wiyambaze abantu baha amafaranga ngo baje kurwana ni ibintu by'amakosa cyane, ndetse n'amategeko mpuzamahanga atemera. Ariko muri Kongo nibyo byakozwe, kuko Gisegeti yazanye abo ngabo ba Colombia ndetse na Zaire n'Ababiligi ndetse na Israel, arabaronda afata abandi b'abarundi bararuri n'abashanshuro nabo, kuko ntibaje byemewe n'amategeko y'igihugu cyabo. Ta Sena cyangwa Parlement yigeze iterana ngo bohereze abasirikari, n'abantu baza fraude, niyo bapfuye bahambwa iyo ngiyo. N'ubu nyine n'imiryango yabo ntizi ngo hapfuye bande hasigaye bande, ntibazi ngo bari mu kiye gihugu. Babatwara babesha ngo bajanye muri Somalia, bakabakatana bakabazana muri Kongo guhashirira. Niyo bapfuye babacukurira ibyobo rusange bakarundamo, nta n'uwo bahamba mu cyubahiro, kuko bapfuye muri fraude, kimwe nuko bambutse fraude. Bavuye iwabo fraude, bapfa muri fraude, bagahambwa mu bufroderi. Rero murumva uko bimeze. Abo nabo n'abacancuro, ndetse kimwe na Tanzania rwose, bara bose n'abacancuro. Nta mategeko namwe abemerera kuba hariya muri kiriya gihugu kwica abaturage b'inzira karengane bo mu Minembwe ndetse n'ahandi. Murumva uko bimeze rero. Abacancuro ko baragera i Goma, barabatwaye rwose, babafashe ejo. Ubu nyine ko baragera kuri cyane, babajana mu murwa mukuru wa Kivu. Umurwa mukuru wa Kivu ni hari i Goma, niho barimo kubajana kugira ngo baje gutanga ubusobanuro. Kiri cyabaye aho ngaho muri uwo mushasha hariya za Runingu, hari iminara AFC yari yarashinze yayo kugira ngo iziyifashisha mu buryo bwa communication. Murabona ko hariya iminara barayikupse kugira ngo ibikorwa byose bibi bikorerwa hariya mujyi wa Uvira ntibikagaragarira amahanga, aba ariyo mpamvu bakupa connection. Ariko AFC yari ikoreye ibyayo byo kugira ngo bakomeze bavugane bonyine ubwabo ku bwabo. Leta y'u Burundi ishinga imbunda ya BM itangira kurasa iyo minara. Ejo twababwiye ko uko biri kose AFC itagomba guceceka. Ibyo bitero biva mu gihugu cy'u Burundi igomba kubisubiza cyangwa ikabikora riposte. Rero ejo nabo barashe iyo mbunda yarimo kurasa iminara ya AFC, barayitwika. Naho ngaho tumu Cibitoke cya Rugombo, murabizi ko n'ubundi mu minsi yashize bashinze imbunde hariya bakarasa abantu mukamanyura, bakabarasa bakabamara. Ariko baje kurasa iyo mbunde, abarundi bavuza induru, bararira, bavuzaga induru nka kurya kw'abana, ati twarashwe ngo u Rwanda rwabarashe. Aribo batangiye gucokora imadubu n'intare za Sarambwe. Rero nuko byifashe, iyo mbunde yarimo kurasa hariya nayo bayitwitse, ntago bari kuyorohera. Iri nkuru nziza nuko murabizi ko leta ya Kinshasa ifite ingeso cyangwa ubwishongozi bwo gufunga cyangwa guharibisha iminara mu rwego kugira ngo communication ibe nkeya, bakore ibintu byabo byose mu mwijima, hatagira n'umuntu n'umwe ubibona. Murabona ko bakupiye abantu mu Minembwe connection, Zabibogo nta connection, Uvira nta connection, ahantu hose nta connection. Rero AFC yatangiye gukoresha iminara yayo
irakoresha iminara yayo mu rwego kugira ngo batongera kudepanda kuri leta ya Kinshasa kuko irimo gukora amahano. Kera muri Nord Kivu batangiye gushinga iminara, tituramenya iminara ngo ni iminara iyo ariyo, ariko kera iryo tumanaho ryabo ryaje cyangwa ayo masosiyete y'itumanaho bamaze gusinya amasezerano. Mu minsi mikeya murabona iminara irimo kugenda izamurwa hirya no hino mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego kugira ngo bakomeze bigizeyo iyi leta y'abagome, y'abicanyi, y'abasambuzi, y'abajura yamaze ibintu, irimo gusahura igihugu, irimo kumara umutungo w'igihugu iwushira mu ntambara zidafite epfo na ruguru zitari ngombwa. Ibi byose ni igisegeti urimo kugira ngo atinze amatora ataba, murabizi ko manda izarangira 2028. Rero arimo gutinza amatora kugira ngo azakomeze ayobore cyangwa yiyongere izindi manda kandi atabyemerewe. Rero abantu babona kure, bamaze kumubona kure, aribo ba AFC bamaze kumubona kera, babona imigambi yiwe, babona ko ari ukukenera ngo ntave ku butegetsi, ariko ararushwa n'ubusa ubutegetsi azabuvaho. Rero iyo minara yatangiye kuzamurwa hirya no hino hariya muri Nord Kivu, ubwo barayivamo baze Sud Kivu bakomeza bazamuka n'iyo misozi miremire y'Umurenge, kuko n'ubundi bavuze ko umuti w'iyo minara barimo kuvuguta mu minsi mikeya uburaba wabonetse. Indi nkuru nziza ni indege baraye barasiye hari Kisangani, kandi Kisangani baharasiye indege zirenga 100 zari ziri hariya ziparitse zitegereje kuja kumena amaraso mu Minembwe. Hariyo zimwe zamaze ziparitse, izindi ziri mu mapiese batarakora, ariko izo zose zarahiye uko zingana, barazitwitse uko zingana. Hari hasigaye indege imwe ya Sukhoi yari iri hariya, nubwo ikirere cyafunzwe dabo. AFC yaragifunze, leta ya Kinshasa irongera nayo iraza iragifunga. Rero ico kibuga cyari kiriho indege imwe ya Sukhoi, nayo nta kindi yari itegereje no kuja kwica abantu. Iyo ndege nayo yaraye irashwe, yarayihuye na kagashenyi kagiye kakubita izindi zose, kagiye kubita ibindi bibuga ari bya Kino ndetse na za Kalemi, kongeye kumanuka hariya Ikisangani kakubita iyo ndege, nayo yumva inkongi y'umuriro. Nuko bimeze, nuko byifashe kugeza amasaha. Bya bibazo by'amadrone mugende mu bisezere, mugende musinzire rwose. N'ahandi hose batanze onyo, n'ahandi hose haba hari indege cyangwa hazahagurukira indege yo kuza kurasa abaturage mu bice byabaye libere na AFC, yaba izahagurukira Kinshasa, izahagurukire Irumbashi, izahagurukire Burundi, izahagurukire hehe, bazahatera baharase. Niko bimeze, bavuze ko batazongera gutakira amahanga. Benjamin Mbonimpa yarabivuze hariya Idoha, yavuze ko batazongera gutakira amahanga habe na rimwe. Twebwe ibikorwa byose leta ya Kinshasa izakora uko byaje niko natwe tuzogenda. Izarase umuntu natwe tuzarasa undi, izagire gute natwe textiwerema, izanogora ijisho natwe tuzanogora irindi, izaca ugutwi natwe tuzaduca ukundi gutwi. Tituzongera gutakira amahanga kuko tumaze iminsi dutaka bakatwumvira ubusa, tibagire ico bakora. Rero ubushobozi n'ububasha turabufite, timugire ngo twatinyaga kurasa leta ya Kinshasa, twatinya oya, tuzorasa ibyo bazarasisha byose natwe tuzabirasisha, kugira ngo turebe duhimane, turebe noneho umugabo, turebe ayo mahanga niba azaza gukiza abantu barashize. Twe twagiye tugenda gahoro, leta ya Kinshasa irasa indege, ikaraturasisha indege, ikatugira gutika, ikadukubita hirya no hino, tugaceceka tugoragoza kugira ngo turebe ko amahoro yagaruka. Ariko style leta ya Kinshasa ikomeza kutwereka ko ishaka kumena amaraso y'inzira karengane. Rero tibazongera kutwikira abantu ngo duceceke habe nari. Ari nayo mpamvu babwiye Burundi, barabwira ngo umugende mutire attention, hazagira indege izahagurukira hano muzaba muteje abaturage b'Abarundi kibazo. Indege izibeshi ihagurukira hano muzaba muteje abaturage banyu ikibazo, muzarebe bizababaho. Rero nuko byifashe kugeza aya masaha, bamaze kunutsa, bamaze kuzuza umugambi ko nabo batazongera kwihanganira ibikorwa cyangwa ibitero bya leta ya Kinshasa. Natwe tugiye twihorera. Andi makuru ababaje nuko Koloneli
Fureko Desire ngo ararembye hariya mu bitaro zakira i Burundi, ngo amerewe nabi cyane rwose. Uwo ni umugabo wahoze akorana na Mayimayi cyangwa na Wazalendo hariya za Remera ndetse na hariya za Rurambo. Nyuma yaho baza kumuhinduka, baramukubita, baramubabaza cyane, bamwitanga umunyarwanda kandi yarabiguze, barakoranye igihe kirekire, baramukubita, baramubabaza ndetse bamumanukana Uvira, bamugejejeyo ntibamuvuza, ahubwo bahoma gusa amabande ngo bamusubiza mu kazi. Umuntu w'indembe bakubise bamenye umutwe. Rero izo nguma nizo zirimo kumugaruka, n'ubu nyine ari mu bitaro i Bujumbura, ntago ari mwihari nziza rwose. Umugabo yararenganye, arenganwa nabo bakoranaga, bakagombye kumurinda kuko yari yarabiguze rwose, ariko baza kumuhinduka kubera ko n'umunyamurenge arazwi, afite n'isura nziza ko ari umunyamurenge. Umuntu tuwa kwihindura ngo hindura umupfurero ngo bikunde, cyangwa hindura umunyintu ngo bikunde, akaba ariyo mpamvu bamukubise gutyo. Rero izo nguma nizo arwaye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Tubwira n'abandi bose, mwebwe harabona abonye bagiye kwakira Patrick Muyaya bakagara rwose. Ni ibintu bisekeje kandi bibabaje kubonaho umuntu w'umunyamurenge aje kwakira Muyaya n'ibintu yakoze hariya muri kiriya gihugu. Bariya abagabo rwose mwarayobye, tumaze iminsi tubabwira mukanga, ariko muzaza kubibona. Nibyo Olivier Nduhungireho, ministre ndetse n'umuvugizi, yavuze ko ambasaderi nako yavuze ko abo bantu bagiye gutega Muyaya ngo bagomba kugenda bakaja kubana na Wazalendo. Sinzi ko mwoza nayo masura yanyu mukaja kuba hariya mu Mutambara bakaborohera, bubarya rwose. Buriya n'ubuyobe, mushatse mwagaruka mugafatanya n'abandi mu ntambara yo kwibohora ndetse no kubohora igihugu cya Kongo, mukakikura mu maboko y'abibyi. Ara ni amaboko y'abibyi rwose. Gisegeti n'umwibyi ndetse n'abandi bakorana bose ni amaboko y'abibyi. Nico kintu izi ngabo z'abarevolutionnaire barimo guharanira, kugira ngo igihugu bagikure mu maboko y'abanyazi ndetse n'abibyi. Mwebwe mugakomeza mukigira abahakanyi b'ibikorwa bibi birimo gukorerwa iwanyu. Abantu b'iwanyu barimo gupfa, namwe mugakomeza mugahakana bitewe n'amafaranga mwahawe, mwariye, ngo muhakane mukomeze mwigira abahakanyi. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, ariko hari igihe muzabibona, muzabiryozwa, hari igihe muzabyicuza. Ibintu byose mwakoze byose hari igihe muzabyicuza. Rero reka dusoreze aha ngaha amakuru yacu. Mugira amahoro y'Imana, muhahe muronke aho mwirirwa mwese. Twongere tubonane nimugoroba cyangwa undi mwanya wari wose, bitewe n'izindi mpinduka ziba. Turaza kugera muri studio tubabwire, tubagezeho uko bizaba bimeze. Mugire ibihe byiza.